kuba wano ayi amawulire idaga gemye emitimbagano na mawulire ga Electoral Commission okuvayo okulangirira enaku akakiiko ke kajja okulondesaamu obukulembeze obw'ebyalo nga bajja atandika n'akalulu akabakyala nkani Women League ku byalo kajja abayo enaku edda omwezi nga 23 kampeyini ajja atandika nga 28 paka 22 wetuvaawo abantu nga batandise otulamusaako anti baba bali kuba kampeni waliwo eyali yesimbawo wano ku Bwerosi ku kyalo kuno aye abaire abuze emyaka indo yaidiawo yakuba mwe mulwanyi kobere bano ni leero babaire kuwa ati nize ate musiramu mwene n'Obwerosi bwona lwakuba budaliima tusaana okulonda abantu nga basula mu bitundu byemusulamu mulonde nga olonda omuntu ng'asula awo woosula nga bw'obona omugenzi Makubuya Makubuya namwegeraku ebintu bingi Kamaala mwalidina wano village wano ng'alambaala ku Kachi Road awo aye ng'obona ebikuubo okubiyonda no sityogereku oyo aliyo ono wa analog wa analog ate alina abakazi babiri owundi asula mu tawuni muno so waidembe oba asula muno mu kyalo kye azira buzibu Makubuya ayenga presence visibility eri wano buli munoni basawa imeka ndobwiro bayimeka n'omugenzi Sebbi omwedukira Sebbi ni baba wa Sikola nasooka okubonako Obwerosi obwensi bwensikirano baba olega apire mutabane yaida ngana kwedda omwezi 28 omwezi oguli kwida olw'ekijjo waamu bacha personals nga mafubira zone si wamze imdofu awanga tavwa kutoko toka ali kwino tajja wife kaso kwenkalo emitoni mutale jali nga cha personal bajja okulonda okwewandisa kwa bwerere wife eriyo nyana onyana kwe tutava kumatago kasobulira Grand Road nyana ate leero akalulu kano kajja mu vibe kuba bacha personals babasuubiza buli mwezi oba wanga yemitwalo 10 babaire bafunanga buli mwezi mutwalo babaire bafuna sente amataka gali awo bafuna 30% kodi bichi abantu basayize ku bizimbe by'abantu ido magezi yako byati bajja kutandika kuba igula ku bwa misango kuba abachairman mulalo oyo na signature ni stamp neri ku ndagaano eya mudofu era chairman mulalo oyo signature ni stamp neri ku yange ayataka neirala atenga balese omuguzi omuyaka Milton Balaza era yakoba ati anze nja kusayini ate eri ekyalo ekiri eyo le chairman yekiza muka Musaada mwino omukazi yatwala yo nsonga damaka abiba bikola n'abanaidini onaido ajo wa chairman ngaide kwogabira mulwanyiba ti mulwanyi tasomesa baana mulwanyi akola ati nga chairman akati osumukana Musaada wacho oyo nze mwene ndakweigala bebuzibu bwa gundi bwachi Champions League anti murochika mbega nole ajo wache yamani Yesu mululu yakoba ati ekisawe kino kyobona kino amazima gene kya kifanana nambole aye butiringirira bwe kifanana abedaira ekyewalu kuba kigemye ni mukibali tebirwaire ensonga ye mulwanji ali kwogera kuba twogera ku mawulire gonka aye nga tasobola kugisumulula wano abantu bangi mu maka babalivire ku bakyala bayivu lwabutakiika n'okulemerwa okutuukiriza okidde nti waliwo abasaada nga bali eyo ng'edakiika 12 mupiira guba guweire ekituufu olikufuna kituufu loni ekyokubiri wayagala Musaada mwino ng'asamba omupiira yasamba mu edakiika 3 yayongera yakuba 3 yamala yekyero wakuba enaku bino mu nsonga edo lira kumanya oli saidi kiye ato mu nsonga edo kubanga ensonga egemagana abantu awo yakuninkira oidi bwoba kunaba kazinga mikwano gyo muzira mu byaki no wulire embozi gebagaya abakazi banji balinduwo mutawuni mu anti n'ekindi kya obono omuntu ali awanirira gukabuze guke aya ajja okuva igamba ati anti wamuligako yakukoba ate toningirira ndakuwutawo n'ebintu ebyo byene neruyiba maama mwena butuva okulimba ku bimwongeremu obuyonzo kuba kikulu mu mukwano imwe mwenda tujje kasirivu akasirivu ke mwenda akutwalagani nini bye mutukola muno sobola okuba ni mwino ngaafufuutuka
ekirombe wakuba tiyara ife bene tuli bakutega mukazi wakaye yiro gulinda yaba mabere gali kumuyuguka muligaja kamukulu kwite kubanga niwe baba w'abana mututegeke ku abana bali eno atati balwisa sebo mwana mu babowa ino kuba research eraga nti mukazana akabasada ab'ebyo byalo anti batobuza kuliya bali kwerisanga ine njiri anti bo bazira loni musada cyo wo mu kyalo gwe alina loni balaza nkobere abasada abafumbwa mu maka nze ndikobera kubanga abantu bano abeeyira bababa baife ne badada baife balinganga ni constitution ya maka yakoba ati okuva ku mande paka lwa mukaaga mupira tujago kubera lafulu olwo mukaaga ni kusale lwa kuwumula mu ate nga bane kisenge kye yawo ate nga aline kisenge yawumulira mpera ati ifwe omuntu yava ku mande paka lwa mukaaga yagusamba mu lwa kusatu lwonka kai yalinda wiche kulashi ngobuzo bakusira boya wetuva kwa